Ons in die eerste plek het ons vir Vanaitas tweede plek Elsa Jansen van Rensburg. Derde Brandon Kreer. Vierde plek Jolie Pretorius. Vijfde Bridget Net. Samentlik in die sesde plek Jason Foster en André Lou. Agste plek is vir Caitlin van Loggerberg. Negende Annika Symer. Tiende het ons vir Dinesh Botha.